Zdravo! Svi znamo ko je Ana Frank i koliko je ta devojčica bitna za književnost i za istoriju, ali malo ko od nas zna za jednu rusku devojčicu za koju se može reći da je ruska Ana Frank. Ona toliko nije ušla u književnost, ali je ušla u istoriju i pravne dokumente jer se njen dnevnik koristio za suđenje nacistima na Nirnberškom procesu. Njeno ime je Tanja Savičeva i ovo je priča o njoj. Bila je dete i imala 11 godina kada je počeo rat. Otac je umro kad je imala 6 godina, a pre toga je proglašena neprijatelj naroda jer je bio privatnik pre revolucije, tako da su živjeli u jako teškim uslovima i pre rata jer su izgubili na konto toga mnoga građanska prava, jer su po komunistima bili neprijatelji revolucije. Nakon smrti oca, majka njena je htjela da nju i ostalu decu prebaci u selo iz grada, ali rat ih je zatekao. Cela porodica je učestvovala u odbrani zemlje, deca su pomagala šta su fizički mogla vojnicima, a majka je radila u fabrici mina. Mala Tanja je kopala rovove. Kada se jednog dana njena sestra Nina nije vratila sa posla, majka joj je dala njenu svesku i onda je Tanja zapisivala datume kada su joj ukućeni umirali i teže život u gladi, zimi stanovnika i vojnika Leningrada. Jedan veći deo dnevnika je spajala jer nije imala na šta da se greje. Tokom rata veći deo porodice je preminuo, a ona je usled velike slabosti prebačena preko jezera Ladoga do sela Krasni Bor, gde je nažalost živjela samo do 1944. godine jer je bila jako bolesna i jetra joj je skoro bila uništena od bolesti i gladi. Saveznici su njen dnevnik koristili u suđenju nacistima kao autentičan dokument. Nemci na istočnom frontu su počinili mnoge zločine, kao i na svim ostalim frontovima gdje su vodili borbe, a njen dnevnik simbolizuje borbu ruskog i sovjetskog naroda koji se veoma odupreo tim napadima i uspeo da odlovi svim izazovima. Po Tanji se danas zove asteroid 2127 Tanja, koji su astronomi 1971. godine uočili iz observatorije na Krimu. Iako mnogo manje poznata od priče Ane Frank, sudbina Tanji Savičeve bila je poznata i na našim prostorima. Mika Antić je napisao prozu Jedan izgubljeni randevu, inspirisan njenim dnevnikom. Jedno izuzetno potresno i teško delo, svakako vredi pročitati ili poslušati jer ima na YouTube audio zapis toga i ne traje dugo vremenski. Jedina hrana koja je dopremanja u Leningrad je hrana koju su uspeli da prebace preko zaleđenog jezera Ladoga, kada su imali uslove za to. Opsada Leningrada je trajala 872 dana i umrlo je oko 1 milion stanovnika grada od gladi, što je bilo 1/3 populacije grada u tom momentu. Sovjeti su se uporno borili jer su znali da ako padne Leningrad, ulaze Nemci u meki trbuh države, tako da su se borili do poslednjeg, a Nemci su koristili taktiku da ih iscrpljuju. Običan narod je brutalno umirao, jeli su pacove, mačke, bube, sve što su mogli da nađu. I prosječan stanovnik i vojnik je živeo na manje od 200 kalorija dnevno. Ljudi su na kraju jeli i koru od drveta i papir. Na kraju su oterali Nemci i pobedili u ratu, a grad je dobio zvanje grada heroja jer je podneo neverovatne žrtve za slobodu. Mnogi filmovi su snimani oko opsade grada Leningrada, čak postoji i dosta video igara gdje se pojavljuju misije u ovom gradu, kao recimo Call of Duty i Medal of Honor. Taj put kojim su dovozili vojnike, izvlačili ranjenike i bolesne, on je funkcionisao samo zimi, preko zaleđenog jezera i nazivali su ga put života. I on je bio jedini način da se dopremi neka hrana do grada, medicinska pomoć, municija i da se izvuku mrtvi, bolesni i ranjeni. Oko Leningrada je sagrađen i odbrambeni pojas koji je trebao da štiti grad od mogućeg napada sa finske teritorije. Celokupnu dužinu od 190 km drvenih prepreka, 637 km žičanih mreža, 700 km protivtenkovskih rovova, 5000 borbenih položaja i 25.000 km običnih rovova su sagradili civili. Čak je i top sa krstarice Aurora postavljen na brdu u južnom dijelu Leningrada, a to samo pokazuje koliki je bio veliki front oko grada i koje su razmere te borbe. Treba i reći da su sa severa napadali Finci i zaustavili su se na granicama pre zimskog rata, dok su Nemci napadali sa svojim SS jedinicama sa ostalih pravaca. Saveznici su čak otpisali ovaj grad i čitavu borbu da je moguće da se odbrane, ali pokazali su stanovnici vojska neverovatnu upornost koja je retko kad viđena u istoriji ratovanja i na kraju kontraudarom već znate dalji ishod rata i pobedu 9. maja.
Ako vam se sviđa moj sadržaj, zapratite kanal, lajkujte, komentarišite i to je to. Vidimo se u sljedećoj nekoj epizodi. Pozdrav!